Da li ste se ikada zapitali da li sve ima svoju cenu? Znate li kolika je cena istine? U ovom šovu istina vredi 5 miliona dinara. Sve što treba da uradi takmičar da bi osvojio ovu veliku sumu je da odgovori potpuno iskreno na samo 21 pitanje. U nameri da osvoji ovaj novac, takmičari će odgovarati na najintimnija pitanja iz svog života, ali i života svojih bližnjih. Potraga za najiskrenijom osobom u Srbiji počinje. Zato vodi računa. Ja sam Tatjana Vojtehovski-Stevanov, a ovo je Trenutak istine. Sve što će se večeras dogoditi u ovoj emisiji, dogodit će se uz dobrovoljni pristanak takmičara. Svi oni koji će večeras sedeti na ovoj stolici prošli su rigorozno poligrafsko testiranje na koje su sami pristali, ali niko od njih ne zna kakav je rezultat tog testiranja. Vreme je da pokažu koliko su iskreni i da li su u stanju da odgovore na 21 pitanja i osvoje 5 miliona dinara. Upoznajmo prvog takmičara za večeras. Miodrag Milošević ima 55 godina. Oženjen je, ima 3 dece i 4 unučadi. Živi sa ženom i porodicom mlađeg sina u Veterniku kod Novog Sada. Radi kao rukovodilac službe obezbeđenja. Dugo je radio kao vozač međunarodnih teretnih linija. Hobi mu je boks, a sebe opisuje kao iskrenu, tvrdoglavu, emotivnu i premazanu osobu. Miodrag je na poligrafskom ispitivanju odgovorio na više od 50 pitanja, od kojih će mu u emisiji biti postavljeno 21. Miodraže, ovo je vaš trenutak istine. Dobro večer. Izvolite, sedite. Boga mi ste na velika vrata ovako ušli uz poljupce. Pa od uvek sam voleo da budem u centru pažnje, a i od uvek sam voleo da budem pred publikom, tako da mi je to jedna od mana. Uz poljupce i ovacije ste ušli. A šta mislite kako ćete izaći odavde? Mislim isto tako. Isto tako? Potpuno. Bogatiji za? Pa 5 miliona, evo, već vaša pratnja dobacuje. Znači 5 miliona. Miodraže, da bi zaradili 5 miliona, morate da odgovorite iskreno na 21 pitanje. Ne morate davati isti odgovor kao na poligrafskom testiranju. Možda odgovor koji ste onda dali je bio lažan. Možda se ne poklapa. Znači, bitno je samo se skoncentrišete i govorite iskreno. Jeste li vi spremni da večeras govorite istinu, samo istinu i ništa osim istine? Supruga me trpi 35 godina zato što govorim istinu, pa ću i večeras govoriti istinu. Jeste li spremni to da podelite sa celim svetom? Svako doba, zato sam i ovde. Bravo, Miodraže, vi večeras niste ovde sami. Može aplauz. Miodragova porodica je ovde večeras. Ja ću zamoliti ovako sa levan desno se predstavite. Dobro večer, vi ste? Dobro večer. Ja sam Saša Krstić, Mišin, jako dobar prijatelj i sve znamo. A što jako dobar prijatelj? To je od srca njemu. A od srca dobro. Da. Pa dobro, možete i u emisiji ponešto da me otkrijete, je li tako? Pa Vidjet ćemo. nešto. Dobro, Ćemo i dobro. otkriti, Dama ali- do vas je? Ja sam Ana Milošević, Mišina sestra. Vi, Ana, kao da baš i niste oduševljeni kao Mišin prijatelj. Što ste ovde? Pa ne treba ja da budem oduševljena, treba on. Ja ću biti ako dobije pare, pa mi da nešto. To kažite. Bravo. Tati Izvolite vi. Milošević. Ružica Milošević, Mišina supruga. Dobro večer, Ružice, dobrodošli. Večer, hvala. I vi ste? Dobro večer, Vojislav Milošević, Mišin brat rođeni. Mišin rođeni brat. Jeste. Odlično. Ispred vas se nalazi ovo crveno dugme. To je takozvani stop taster. Ako ja pročitam nešto, a vi ne želite da znate šta Miša može da odgovori na to, pritisnite taj taster. Imate pravo da ga upotrebite samo jednom u toku emisije. Ne možete koristiti na 21. na posljednje pitanje. Znači samo jednom. I to ako se svi zajedno dogovorite. Znači nemojte se raspravljati, svađati, dugo dogovarati, brzo se dogovorite i stisnite. Što ste ovo pokazali ovako? To je neki tik koji imate, jel? Ne smijem da me slušaju. Tako, dobro. Dobrodošli još jednom, udobno se smestite. I mi možemo da počnemo, jel tako? Miodraže, znači samo 21 pitanje, deli vas od 5 miliona dinara. Put koji ćete vi proći večeras može da vas usreći, može da vas unesreći, može da vam promeni život.
Zaradili, ne zaradili. Jasno. Jer znate? To kako da ne? Jeste li spremni za prvu rundu? Jesam. U prvoj rundi imamo 6 pitanja. Ako na 6 pitanja odgovorite iskreno, dobit ćete 100.000 dinara. Posle se možete odlučiti. Hoćete li kući sa 100.000 ili idete dalje? Jedino ako slažete, gubite sve. Nećete ništa zaraditi. Možete odustati u svakom momentu ovog kviza, ali pre nego što pročitam pitanje. Jasno. Jesu li vam ta pravila jasna? Jasno. U nastavku emisije pogledajte Da li svoje ljubavnice dovodite svojoj sestri u kuću? priznanje, Da li ste ikada istog dana polno opštili sa ženom i sa ljubavnicom? kajanje, Da li ste ikada imali ljubavnicu za koju ste se žalili da ju je teško seksualno zadovoljiti? trenutak istine. Miodraž, kažete mi ovako, se vi bavite nekim sportom? Da. Kojim? Bavio sam se u stvari, sad sam stariji, već 55 godina imam. Inače, od 1972. do 81. godine bio sam prvotimac bokserskog kluba Vojvodina iz Novog Sada. O, vi ste bokser. Bivši. Bivši. Lepo, boga mi, to je lepo fizička kondicija, jer sad ponekad malo... Pa trenutno sam predsjednik bokserskog kluba Novi Sad, evo ove 2 godine. Dobro. A ujedno, ako i mogu da kažem, mojoj porodici i mojim prijateljima da ne zaborave da sam bio bokser, a ako slučajno izgubim i ne odnesem ništa, da me ne bi slučajno kritikovali i ispopali, tako da znaju da drže to uvijek da sam bokser i da Dobro, mene to što ste vi kritikuju. bokser, mene se ne tiče. Ni u kom slučaju. Vi ste zaštićeni, ne brinite. O, hvala vam, lepo, baš sam privilegovana. Ovo je lepo uvod za pitanje broj 1, jeste spremni? Jesam, izvolite. Pitanje broj 1. Da li mislite da ste dovoljno uspešni u obavljanju funkcije predsjednika bokserskog kluba? Da. Vaš odgovor je istinit. 2 godine predsjednika. Da, dobro ste počeli. Hvala. Prvi aplauzi, je li tako? A kažete mi, vašu suprugu smo upoznali, imate dece? 3 dece i 4 unučadi, 5 na putu. O, svaka vam Jako čast. sam bogat. I treba da budete ponosni, odlično, zaslužuje aplauz, može. Pošto imate 3 dece, kažite mi ovako, ali iskreno da mi kažete, jeste učestvovali ravnopravno sa vašom suprugom u ispitanju dece ili ste malo nešto i propustili? Kad me Saša Ognji udario. Pa tek smo kod Pa drugog da vam pitanja. iskreno kažem, nisam učestvovao ravnopravno jer nisam bio u mogućnosti kada su deca rasla da budem uz tu decu jer sam bio često po inostranstvu, jer takav mi je poziv, a to se uvijek potrefilo po rođenju deteta, tako da nisam ravnopravno učestvovao i svo priznanje moje supruzi za vaspitanje dece. Dobro, to je lepo. Evo da pitamo vašu suprugu, kada je bio kod kuće, kakav je bio kao otac i kakav je sada kao otac vaš suprug? Pa sada kako je stariji, malo je bolji. Inače, mlađi dok je bio više je lutao nego što je bio kući. Ovo, pa nije vam bilo lako. Pa nije. Dobro. Dobro, Miodraže, spremni za pitanje broj 2? Jesam. Pitanje broj 2. Da li ste prema unucima bolji nego prema svojoj deci? Samo zato jer se kajete što ste prema deci bili pregrubi.